عندي هنا فعلين مهمين جدا جدا جدا، فيرب اتر وفيرب افوار، لازم احفظهم وراجعهم كويس. هنبدأ نصرف كده. اتر جو سوي، انا اكون. tu es انت تكون. il و elle و on et je suis tu es il و elle و on est je suis tu es il و elle و on est nous sommes نحن نكون. vous êtes أنتم تكونوا. il و elle avec s sont. يبقى تاني je suis tu es il est elle est on est nous sommes vous êtes ils sont elles sont. ده être يعني يكون. نشوف avoir الناحية التانية يمتلك. j'ai tu as il و elle و on a. شوفوا avoir ده خليكم أذكياء وانتوا بتحفظوه. avoir يبدأ بحرف الأ، كل تصريفاته عندي هتبدأ بنفس الحرف، يعني مش صعب خالص ان انا اميز في الاختياري ما بين être و avoir. nous avons avant اهو. vous avez il و elle avec s وانت. يبقى برضو لو خدت بالي اهو avant اوله افي وهنا او شبه الأ، ما فيش اي مشكلة خالص. ديكور. يبقى هنا ادي عندي فيرب اتر يكون، وادي فيرب افوار يمتلك او لديه. يبقى تاني je suis tu es il est elle est nous sommes vous êtes ils sont elles sont. j'ai avoir j'ai tu as il a elle a nous avons vous avez ils ont elles ont. j'ai tu as il a elle a nous avons vous avez ils ont elles ont. D'accord.